Hamren Municipal Board pen Hamren Ward number 7 Aradapan kenang sot kichu ason keron. Chinthong constituency along kiduk dat arada tumapan sang keron. Lockdown kapangdak nikre kathamarni Hamren rong sopialong raikom saiki karangkha. Kardong bini prime tama berta long pen ilisami juli bepi nonarjik tha bertang ton pen. Hithi kimi Hamren ambinong along rat arniwang sanghan kachonam bom mahut kedo ke thak kachepet pen sik kachonam bom theklong. Derang kang bialong kapado bom lockdown hukum arona tengpen Hamren rong sopialong ko anoke kroy. Social distancing arona tengpen kula lalong arniwang sanghan kachona mahut ko anlo ajak kedo. Government ahin pen rarapan kapachini pon sanghan kachona mahut inu rabang phumate bang phialong pen akijum nai seta mitari sipen hinia jak kache pehlu pen si nam nangji. Tangte labangso hukum piniarni kroiluma Hamren rong supialong. Sanghan anparta akenang sot kicho kijona hormu hortar kachonam kula rachatai along inut pen inurapan kapedo nangji kasiri ang along piniarni anta dodesi kulat ajam koralong kachingui no asong sit theklong. Tangte lahai kachonam choret araratum coronavirus akisoapan phere redet loma. Kenam keret arat kachenglom ajok ningkan esek okiprua hiru kepamason si mander lokalima. Bonta Karbi Anglong life pen radapan kula dalong kido ke thak kapaching promlong lede jiapan than pachini pon bomlo. Lapu keton kelang asai pulis lapen BSF atum Hamren rong sopialong kopi koson lo kelang caripon. Bonta sanghan akula dalong munit kachepet along pulis atum langdunde. Halapu tobar pialong gari ihum pen humni kekhang dunapan ansi kacherok tok theklong. Bonta pulis atumpen kelang kapangri nangji abangke akenang sot kalima. Lockdown kaped bom lapusona porahut Deputy Commissioner pen ahukum kabe amotor anke veklongle. Tangte pulis achin pen rarapan ke than kapare pon amhor lang ikta. Pinpur me lockdown kang happen ajak kidinga joini sanghan kadure pon angthek Hamren rong sopialong theklong. Labang so alam Karbi Anglong life athingno chojor cholanga tumpen nangkapachini donalam. Tinampen lockdown ning kare sigi pon along pen. Jo krisi ni krisani tum pior tilang pon akang pon lo. Bal tami pinian ke non ni tum lang tiga pon ham kemisan pen thekono dalo thema arding pen supply ta nang pen kan ta masini tum dak dorde ki pupi somdolo ham ta delo na pen ason kaduri saide lo dati that gite administrative mate tuma sir lu in order tum hanta chuniri lo nan tum tame hui han commission api banai phansi mili na tum chuniri lo athema joket niket delang so phan kan ket kalang et pen itum dorde ki pupi pen long te tum nong tum ta gi masina tum tame brother tum ta chuniri lo na tum tame so pressure na tum Prabjin pen district administration ahin pen kenang sot sanghan wanangpo. News report Rongbong Terang Karbi Anglong live Hamren. District Disaster Management Authority mate DDMA ahin pen kapathik pon kichu asonamung kaduridet arara tumaphan kaperon ponjipura Hamren Municipal Board aphan ahukum kipi bona tengpen pini kichu asonamung kipi kepajirasai kedeng. COVID-19 ake sopir thia dang kangdang plup kaphere me ake sopen kachere pen kachapajok ji aphan pura India Prime Minister Narendra Modi pen lockdown ni koresi ke pha along pini an ni krege thom ke pleng pen raratum ke cholong le ki junong le akisum penang an nang dolo halapu below poverty line mate BPL atuma phan ration card ke do atuma phan ake jo asang keron pachetang therapy pini puthot District Disaster Management Authority mate DDMA ahin pen Hamren angkang ward number 1 pen ward number 7 angkang arat anaphan
sang dali kecho ajang thula pen ingti kaperon ponjia phan Hamren Municipal Board atuma phan ahukum ki pia teng pensi labangso kirona sai dengpon Ward number 1 along bangke Hamren Municipal Board hin pen laso kado kave sang dali la pen jang thu do kave kiron kapacitang ja phan non avartin ward commissioner atum pen la pen so tak se ladak kam kachira batum penaan alatum chetodun si mane kinang sot lakang chir kalang it ki phopon ja semet la coronavirus mate covid-19 laso ki su kang dang pen hem pen ke barlong ledet la pen so te chu claim chodam akrong ala thangnat ka vedet pen jok la alang tum pen ja semet la sum kamatha pen si la so pinier nia bangke pharo arat atum avartin along sitami ladak kiron ke bak la so asai dengpon West Karbi Anglong DC along semet District Disaster Management Authority alang tum pen la so puthot mane kichu kijun kapachoman ja phan la tum akirap ki pipon sang la pen dali la so thaksi jang thu ingti la son ki pipon dolo la se la so ke peron kape bak ja phan ke Hamren Municipal Board ahin phan si la kadu we PC pinier ni la kadu ka we award ward troxy angkang pen pini ward number 1 along bangke basa teron alangli ward commissioner alangli pen la kadu ka we kipi kiron Ward number 1 pen ward number 5 along sangkunta thom kebra ke thom dali lin pharo trok ra phoke ingti lin pharo hini lapen kecho ajang thu litar pharo hini lason se kaprek award along setami rongpon Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongphar pen labangso asang dali ingti lapen kecho ajang thu kosona bang thu phansi keronangjima alam the pherang kyang no ke thampon National lockdown dokok jone rada tum sampai penang akisung ke boy ke chulong le pen dang lok dolo la so teng besi ni le tum sampai dak district disaster management tum hin pen tum handak Hamren town nan dang alo je ke chulong le dera tum phan dot club kali sampai mithang chithe jeng pen ke chepe yok dunia phan asap sup ke rap pipa jireng pola so teng sini tum handak sang nang pilo la so teng besi dak la bang so sang la bang ke criteria do dak la bang so sang ke longi la bang hok pe bang ke hajira chudun chot lo theng han chior chot la pen thela chong bai chot la pen auto chubek chot la hoi tomasi panong lo la pen card ke do tom han li la pen politician na leader tom han li la pen employees service holder tom talong le la bang ke longi bang matro kiduk nai la son tomasi panong pon lo la Hempen angtan ke barlong le detpen ajok pinang anak kisung cicak nanglo laso along kecho son among thangta kavedet kaning ria radatum labang so kerap kelong ajok DDMA amaipu Said Isfakur Rahman Anparta ward number 1 pen kithodun ward commissioner basa teron aphan akero pipon se ing samjin pen kerona sai pachun Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Lockdown ingpulote Assam along akisum kachetong nang neda japhan kedo an ke theke reatum BD sore kipidun japhan si Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kachuningri Lockdown ingpu pulote Assam along eson Sonia kisung doji pusi jangmipo ni phai trok arni Guwahati arong sopi along pherangke amai ke phahor Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapangda Pherangke amayalong Minister Sarma kapangda katengke jangmipo ni phai kripli arni kalite akaprek arni lockdown jongsi ingpudet pulote Assam pen angtan ke dodamatum arni sivet kado kabeatumta Assam wangprung pulote penang anaka seksak dokokji athe ephongwet ke quarantine along jangune deji lase Assam sarkar ahin pen Assam along ke banga phai thakpon repjia phansi klempon bomlo pusi Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ningje Pherangke amayalong alangli kaningje thuke Assam along kachebang jiatum komantu se kewangjima aprangsi Assam sarkar pen hukum enang kokpo athe hukum ene pin pen Assam kachebang hot Konat station along tong kisun lone nilitum chini tunde datpo lasi hukuma bangke envek nang poputa Minister Sarma ningjesi
penabdik kalite penabdik si pen Assam Sarkar pen website kangpu ponjia phan bor ipon bomlo bonta nonamat ke central charia tum pen klardak alam toy longlelang setame Assam along kachebangja tum do anaphan Assam Sarkar pen registration claim ponpo lockdown kangpulote Assam pen angtan kido namatum ke Assam chebang vekpo lasi laso kachebang hot ili tumang bong thangna raki song kachetong te deja phan kopi abidi ke claim ponsi ke mejima anutin kathekeria bangphu bang phetumta munthi parsik pen bidisori nangki pidunja phansi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen pherangkia mailong pen chuningri News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live COVID-19 ke sopir thia dang kachathang flu bajok India Prime Minister Narendra Modi a hin pen det piadang ni inquiry sia pharman det piadang kangkir kling ajok chinthong constituency ang kangalong sangkerona sai kedeng pen nonason rara kisonga pora hot kerap ka Langpilem Bordar Angchunalong a Secretary Gopal Gautam Alangli yitu Society Asang Kaiki Kironver Adim National Security Fort Arona Tengpen Chief Minister Sonobonondo Sonwal Alangli yitu Akirap Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen Chinthong Constituency Ake Hai Prodip Rong PEM Alangli ka Chipidu Penajok Rata Tumaphan Pini Sam Akiyo Inut Pen Linfo Kaduko Bea Rata Phan Kiron Pachitang Pini Pen Kichenglo Lasi Nilitum Ladak Kiduk Kilak Arat Kaduko Beanta Non Kachitang Klub Coronavirus Aputa Sorkar pen jitu akirap pini pen nilitum takilong tun pangcheng loku kadu ko berata sisini lo lasi alang litum jitu ke mathapon lake nilitum mahin penta churu parlo alang litum mata mesen pusi mathapon lo la pen nilitum lada kaiki kachari bom society a secretary Gopal Gautam alang li setame lahai asang kadu ko benang kewan pie pot alang li panta churu lo আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে আমাৰ PDS আৰু যিটো ৰিলিফ দুয়োটা চাউল আমি একেলগে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ যিহেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে গতিকে আমি লাংপিলেমছৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাও সকলো নিয়ম যিটো দিছে চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি আজিৰ পৰা চাউল যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু এইবাৰৰ যিটো চাউল এই বস্তুটো ৰাইজৰ কাৰণে ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে এইটো বিশেষকৈ আমি টিম কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ অনাৰেবল CM তুলিৰাম ৰোহাং ছাৰ আৰু আমাৰ চিনথং সমষ্টিৰ MSC তথা EM অনাৰেবল প্ৰদীপ ৰংকি ছাৰ আৰু সকলো অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সকলোকে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি সুবিধা দিছে বা যি চাউলটো বিনামূলীয়া কৰি এই লকডাউনৰ সময়ত ৰাইজক সুবিধা দিছে তাৰ কাৰণে আমি সমূহ লাংপিলেমছৰ সমূহ কমিটি বিষয়াববীয়া আমাৰ সম্পাদক Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong live Lockdown ki bi esek Assam Sarkar alam toy ateng pen school ahem along kapali midday meal asang than bangatum osomara hem ahem damsi rondam bomlo Next report Karbi Anglong live Minister Sumrong Hang Asopo Amarjit Rong Hang pen kisung ke boy loke charli bang pharo isi osomara tomaphan sanghan akirap kipidon Pirthe adang pi coronavirus mate COVID-19 akiso kijumput ajok det PR lo ni inquiry si lockdown ki bikok pen ajok jasemet kiduk par pik araratum kecholong le kijonlong le pen penang anakisung chechak nanglo Lapuson aporahut kaiketa kiduk kilap araratum aphan kanghon kangjinso kido e banghini athan bang dhon sing rong pi pen prodip kramsa atum sanghan chirungsi jengkha thepli aram be arong pen ingti arong along kado kawe don krep ho Kiduk ahimtun aphan sang puruyathe dali jangthulapen kenang sot ahormu kerapa jordam News Desk report Karbi Anglong live Minister Sumrong Hang Asopo Amarjit Rong Hang pen kisung ke boydat loke charli bang pharo isia osomara tumaphan sanghan kerap ki pipajerdon
Det pi kangkir klaga joini COVID-19 pen ke jogwanang jia phanpura hempen ke barlong le pen chenglok sai ka chuklem jiawar sai kave tangka sikha si hini ka churi jia phan ke chaknap ke doko gajok ke ongdum rongso pi pen chenglok atok ano ke do araratum ajo anarlo anasan ke cho jia phan penangan akatora chechak nanglo Lapuson akisung aporahut ajahak aning keme abang phuatum lake Assam HCD Minister Sung Ronghang Asopo Amarjit Ronghang Lapen Karlitang Langtuk Kiling Asopo PNRD Junior Assistant Sufhan Kiling Atum Chelang Rapet Pen Pini Diphu Rongsopi Jasmet Birla Sivbari Malom Anam Pen Kedoa Hem Lo Kecharli Ao Somara Tomaphan Sang Dali Lapen Hana Ke Joy Pen Akera Pajirpon Lapuson aporahut Jakong Terang Amir Singh Bijoy Lekthepen Henry Atumta Kacharap Chetopidon Lason Tattaksi Bokajan Khotkhoti Habar Malom MLA Dr. Numal Momin Lapen Bokajan SDO Civil Dilip Terang Atumta Adon Humri Damsi Sanghan Lapen Kenang Sot Kicho Hormu Kidukela Arada Tomaphan Akira Pajirdam Halapu Aning Keme Parpik Mongol Tokbi Chingrum Bay IBI ita bheta hem phuatumta disobai arada tomaphan sanghan akijopen akira pipa jerdamlo anparta COVID-19 akisopen kisung thektik aporahut inut banghini atum aning kemepen sanglin kep linpho kep lasonsi bangkri si abang phu bang phiatum cherap chetodunsi sirdharampur habar arlokido rongkri si angbongpen don phokep kiduk kiboidet arada tomaphan nura club klembang phuatum patirpi ponsi sanghan ronponlo Lapen penable thotame don phokep sose arara tumaphan sangkeron pachetang ponthuji pusi Nura Club klembang phubang phiatum pachini pon Halapu Duarbagori constituency ahawar alongta Dehori Lemsatum patirpi ponsi kidokelak arara tumaphan sanghan keron padopon Pini ilitum la pirthia dang long samel la coronavirus akiso panajok Indiang kang seta ingkir klak lo pen Assam kar biang long seta ingkir klak lo si rada tum kisona me churiat kisik sa kisung kidang le jawang le payok sung pilo si tum Thomas Council hin pen CM hin pen khasi ni tum do sonor bagorita tum lokal MDC Richard Stow bi payok Lems do anapan ingkhallo ya chairman tum le pen lem secretary tum na tum Nono mara ke joy pen ada kido ke sung pa joy pan rada pan sang ke joy pen lem sa sang ro nai pusi itu ping khalo sa teng pen dari lem sa long sa tame secretary harison sinar pen ni di chairman ensoning pi pen ni members William Sinar Sing Don Teron pen Jameson Terang atum pen chelang si arong sang lon pon lo si dari lem standar ke popuri ana bang ke ni tum sang ke joy pen lema sang ron pon कार्ड के दो तुम अफान कर बियांलों तनवास काउंसिल ही इन पेन की पिथिक पॉन कार्ड के दो बांग फूट तुम अफान की जॉय पेन संग की पी पॉन्जी फांसी कर बियांलों तनवास काउंसिल ही इन पेन पिन खात पॉन लो लासो टेंग सिली तुम दा देहुरी लेम सलोंग तमे इली तुम का दो कवे रोइंग को रनेल के पन दो इली तुम अंदाला लो लासो लोंग रोइंग को रनेल के बांग बोंग पेन इली तुम तारीख की सी पेन Pangceng pon lo sang ki pipon pinia bangke ni thoman ang ke chok lo la siki padu si ar ni lo pinia bangke la dak dehuri kutam sing nala rong la pengke puar tu bong long sing terang arong la pengke pu pro geding arong la ka to ve ana bangke pini la dak ki padu si ki pipon ni lo la si along tin ki pi pon along tame ni tu ma hen pen tame dehuri lem sa hen ben ta karbiang lo Thomas Council phan la pengke litum duar baguri local emisi pantame akero pajir ponlo jeli tumrada kitu kisum non indian kangalong pirthia dangalong laso kora na virus takisu penajok rada tum kitu kisum alamat hadamsi ilitum asia make hai tulam rong hang sarang li pen pin khat ponsi homosting kora trok kar biang long tame laso sayang dengan bangke chun ponlo Diphupen Rosan Hanse Karbiang Long Live Pini Prime Time Birta ke lapuan si kan tonik lo domi thak me kurwang thu